Catholic thuzui nulepa ulenaute o tuni in Christian naman YouTube channel le Facebook page tungtonin na thu te kikum khom thading hi manin toba basian tungle thaung pia mimal khachiat tunga lungdam na thu kongpulang masahi tuni in kikup ding thuina toba Yesu i nungzui pi somleni te in bangteng na se muhiam amawin koidanin sina thuabua amawi gula tangte koidanin koimun tenga kikem hiam chi thu hiding hi ama saben penin nungzuipi sengbita pen Christian masate lutangpi hi a kumpi Herod Agrippa khanna in Christian te ongbol sia changin Judea gamle Antioch wa a pasian thu tang koin napaya polpia ke masapen makai pi ahi Rom gama napai ki ga mi tul tampi Christian na swak sahi lungnam na thua tang ko na hangin AD somguk la sagi kumin Rom kumpi in sengbita pen singlam te tunga bungbu kha in thathi himuna nungzui pi pita in athat te kyanga katopa gi tha bangin ki tha ding singlam te angai na bangam ki khai ding ka kilom ke hi singlam te abung bulamang khai lang that zaun chi hi manin singlam te abung bulama ki khai hi ki chi hi Italy gam Rome khopi Vatican St. Peter's Basilica biagin pi pen nungzui pi pita akivina han tunga akilam biagin ahi biagin pi sung pasian tau noya akivina han hi nina nungzui pi St. Philip in Greece gam Syria gam le Turkey gam te a lungdam na thu tang ko hi Hierapolis kwa thuwan pi pa easy Christian ong swak hi manin thuwan pi pa he mama a St. Philip pen singlam te tunga tha dingin thu pya hi Hierapolis i galkap te in St. Philip pen singlam te tunga asidong khaiwa asidong ma lungdam na thu again pa hi Italy gam Rome khopia Holy Apostles Basilica biagin pi sunga agu atang te polkhat ki kem hi thumna nungzui pi St. Jude Tadius in Judea gam Persia gam pentu in Iran gam huam ahi Samaria gam Idumea gam pentu in Jordan gam gea ahi Syria gam Mesopotamia gam pen tu in Iran gam huam ahi Libya gam le Lebanon gam te a lungdam na thu na tang ko hi St. Jude Tadius in lungdam na thu khau tagin alet na hangin thalpi to kablum na thuaga asi chiangin alwang hom pen hei to kisat nen la hi Italy gam Rome khopia St. Peter's Basilica biagin pi nuai mun khada agu atang polkhat ki kem hi lina St. James the Greater ama pen nungzui pi telaka James min puani oma tuani telaka ama pen alian zo pen James ahi St. James the Greater pen Iberia a Christian na khai chi awo masa pen ahi Iberia chi pen tulai tak Spain gam ki ma hi hangin ama tunga tonu Maria kilanga Julia gama cha ki gin nungzui pi dang te ahu ding in sol hi hedi somli le li kumin lungdam na thu hangin tem sao to dolum na thuak hi tua igen St. James pen nungzui pi te lak panin tha na thuak masa pen ahi Spain gam Santiago de Compostela khopia Cathedral of St. James biagin pi a agu atang te ki kem hi ngana nungzui pi St. Matthias pen topa Yesu le hegin ama le amma akithat pa Judas Iscariot tang dingin nungzui pi te teng na anga pa ahi hi thu pen sol ta lai siang to lian khat anel som ni le li panin som ni le ngana sunga ki muthe hi
ama in lungdam na thu hangin Judea gama singlam te tunga khailum na thuak hi Germany gam traya khwa St Matthias a be biagin pia agule atang te ki koi hi agule tang pol khat pen rom kumpi pa Constantine khatna I nu St Helenin Italy gama pwa a Padua khwa Santa Giustina biagina ki kem hi gumna a nungzui pi St James the Less ama pen James min puan ni telaga anel zo pen hi a lai siang to James lai khak at pa hi St James the Less pen Jerusalem khwa Christian te adingin amasa pen siaro pa hi Ju biang na zui te in Christian na pom na ringun asem na hangin Ju mi tunai te in asi dong swang to den lup dingin thu khenu hi St James the Less pen edi somgulanga kumin piza khat asang biagin khumvum panin ki khesuga asilo chiangin mi pi te in swang to den thwa layu hi mi kharin alu mol tum to asat te sipan hi Italy gam Rome khopia Holy Apostles Basilica biagin pi sunga agu atang te polkhat ki kem hi sagina a nungzui pi St Thomas St Thomas in Rome nagam polam Babylon gam a amasa pen Christian biagin khat nalam hi Babylon gam pen tulai tak Iraq gam huam hi Persia gam lama pa in China le India gam dong batung hi Persia gam ichi pen tulai tak Iran gam huam hi St Thomas pen India gam Mylapore a kumpi mas dai in situken na pia in Mualtung khara pai piwa teipi to asidong dot sakhi St Thomas luang pen India gam Mylapore khopia St Thomas Cathedral biagin pi sunga kivui hi Tuahi manin St Thomas kivui namun pen kol gam panin anai pen hongsuak hi Gian na a nungzui pi St Bartholomew St Bartholomew in Mesopotamia Persia Turkey Armenia le India gam te a lungdam na thu tang ko hi Mesopotamia pen tulai tak Iraq gam huam hi St Bartholomew pen Caspian tui pitunga Darben khwa a ahing tangin avun ki hokhia saga to khi chiangin angong tan saklayu hi Darben khwa ben tulai takin Russia gam ne Azerbaijan gam huam sung hi Italy gam Rome khopia St Bartholomew biagin pia St Bartholomew I avun le agu te ki koi hi alugu pol khat pen Germany gam Frankfurt khwa ki koya akhul lang khat pen England gam Canterbury Cathedral ki koi hi kwana nungzui pi St Matthew pen sia dong mi hau kharia nungzui pi te laga pilna nei pen khat zong hi Ethiopia gam Judea gam Macedonia gam Syria gam le Parthia gam te a lungdam na thu tang ko hi Ethiopia gam ichi pen tu in Africa gam huam hi a Parthia gam pen tu in Iran gam saklam niswana lam hi St Matthew I lungdam na thu tang ko na hangin Judea gama singlam te tunga asi dong khayu hi ama in pasian patkom le thugen komin na thuak zawa atom na a lungnuam tagin na si hi Italy gam Salerno khwa a St Matthew's Cathedral biagin pia agu atang te ki kem hi somna a nungzui pi St Simon pen Jerusalem khwa a siaro St James the Less I zalai siaro ni na hi ama in Middle East North Africa Egypt Mauritania le Britain gam te a lungdam na thu tang ko hi St Simon in Britain gam Lincolnshire la singlam te tunga ki khain si na thuak hi agu tang te pen Israel gam Jerusalem khopia Church of the Holy Sepulchre biagin pi sunga topa Yesu ki khai na biapya na taw noya ki koi hi som la khan na St Andrew in Georgia gam Turkey gam Istanbul khwa Macedonia gam le Greece gam te a
lungdam na thu tang ko hi sengan ru pen kalkap te in avun akikek dongin khaw tep to sarua abol sian na un a keng lim singlam te tunga khai u a nithum achin chiangin sipan hi Italy gam Amalfi khwa cathedral biagin pi le Greece gam Patras khwa St Andrews cathedral biagin pi te a agu atang te ki kem hi somleni na nungzui pi St John in Asia Minor a hi Turkey gam kim tenga lungdam na thu tang ko hi Rome gama pa in Christian dang te ma bangin bor sian na thwa hi ama pen sathau sozia zia belpi sunga kilon suga silo ahi manin Greece gam Patmos tuikula aki hol khia hi nungzui pi te laga bor sian na hang hiloin attack si pen John Bekia Turkey gam Ephesus kwa si hi Turkey gam Ephesus khopia Basilica of St John biagin pilwi muna aki wina han hi nungzui pi somleni tena sepna sina hong thuang na te hangin umna khai chi hong ki bo to to wa tuni in eite Christian aswak the hi toy manin ulenaw te o nungzui pi te i din za tak chian ni amau i za hong lai su suk te jong za tak chian ni to ba pasia ni nungzui pi te ma bangin lungdam na thu tang ko zo tek ding in thupa hong pia en la hong jang tek ta hen lungdam ma hi